Саламығыз, студияла Лилия Әділбаева, мен хәдді Сибай қалағында болып өткен хуңғы яңлықтарынан таныштырам. Яңы ел етуге исәплігіне күндер қала. Тап ошы мәлді қалабыздың һәр коллективі өзі барған 2019 елда тұрмышқа ашырылған іштерге, истәліклі вақиғаларға қабаттан байқау яхай. Әлбетте, һәр кімдің ғорурланырлық оңыштары, шатлықлы мәлдері бар. Шундай дәрәтінде Сибай концерт театр бірікмәһендә айырым билдәләп үтергә була. Бұл мәдәни усак коллективі үз тамашасыһын быйыл да халық ижады менән хугарылган рухлы программалар менән куандырды. Біздің Сибай концерт театр бірікмәһе үшін ең қуанышлы вақиға болды. Нихаят біздің бинабыды төдей башланылар. Һәм Алла бере һәм 2-нче елга, 20-нче елда біз өзіміздің яңа бинаны тойлай ясақпыз. Ол біздің үшін ең қуанышлы вақиға. Не үшін дегенде ниндейден сәбәптер ошоға тиклим тоткарланып келді. Һәм ол біздің көңілді елытқан вақиғалардың бірі болды. Әгер де ілекке бинамен сағыштырғанда ол бүтінлей екінші. Бұл оның алғы өлішігіне ақлана, тыштан не үшін дегенде ол рус айтқанда объект культуры наследие деп аталау. Соның бойынша біз ошоға енгенге көрі біз оның тышқы қияфатын өзгерте алмай, есе ілеккесі ақланмай, өзгерістер бола. Лекін соға қарамастан, ондағы биделіштер, шул ілекке лепнина һәм башқа нейдері ілекке зданияны қайма қақланысақ. Һәм здания өзі үш тапқырға дұрай әтіп айтақ та, яңылыш болмақ, не үшін дегенде, әлі оның подвалы болмай тұрған, қадар подвалы бола, ондан подвалында ресторация душевойдар, туалеттер, шул атқа түші. Сонан hún Сулпан театры бетінде әлі көгенде айырым, бетінде ол проспектта. Бұл да Сулпан театры үшін айырым бәлекай зал боласақ, тұққан беш орынлық. Һәм зал өде әлі ол 300-дан ашығыға, қадар 500 орынлық боласақ. Һәм оның тағын өденсәлігі бар. Әгер де яштар үшін концерттар келе екен, ол 700 орынға қатым дұрая, оның алда өлішіндегі отырғыстар дұрая, манда алыналы, онда тұрып яштар 700 кіші қаяйынды. Әм әлекке сәхнемен сағыштырғанда 4 тапқырға дұрая, сәхне өде. Һәм әлекке мен сағыштырғанда, әлек онда түңерек болмай тұрғайын, әйленген түңерек, қадыр түңеректі бола. Һәм яқтырту қорамалдары шулық вақытта музыка яңғырату қорамалдары бүтінлей екінші яқтан өдгерәйінді. Дұр мүмкіншіліктер толдыра, не үшін дегенде анда артта біздің экран боласақ, көп кіні һәм керем бөлмелерілі дұрая мүмкіншіліктер дұраяйынды. Тағын соны білділерін біз бұйыл субсидия бойынша хүкімет берген Ресей Федерацияның субсидия бойынша Атаба болған, қанбағым атаба болыр балам деген программасы қарғайындық. Һәм онымен бек оңышлы сығыш яғаны бұтта республика бойынша Эфе қалағындала сығыш яғып қайттық. Ол бізге 1 миллион ақса бергендеріне. Біз аны бек егіне әр бір тиінін ханап тұтындық, һәм арыстарға бек матыр кейімдер тектердік. Һәм шуны қуанышлы байылғы 2-нче елға, 20-нче елға ол 1 миллионды 2 миллионға арттырып бересектер тағыла. Шуны қуанышлы. Һәм былтыр Сулпан театрына 5 миллион ақса берілгенде, ол бірдім әресей партияның бәлекей театрдар, һәм театрдар балалар үшін проекті бойынша берілгенде, байылғы елді ол тағыла 2-нче елға тағыла 2 тапқыр арта, ол бізге 10 миллион бересектер, ұнығы қуанышлы. Демек, біз өзіміздің ішлеген іштәрімізді яқсы сифатлы, матур етіп ішлеген, біз әмшоға көре біздің мұна хүкіметке һәм шул вақытта мәдениет министрлігіне, әміне біздің коллективисіміне дұр рахмет, не үшін дегенде ол бізде ұнытмай, бізде түрлі яқлап, бізге ярдам құлы өдіп тұра. Шоға көре
Біздің концерттарға йөргән тамашачылар күрәләр. Айырманы элекке концерттар мен хәзерге концертларның айырмаһын һәм шул ук вакытта аристларның элекке кигән киемнәрен һәм әлеге кигән киемнәрен мөгаен күзгә ташланып торалар дип уйлыйм. Һәм тагын бер зур куаныч булды безнең Чулпан театры Чебоксары калаһында театр бәләкәй театрдар фестивалендә катнашты, балалар театрлар фестивалендә катнашты. Һәм онда театр сәхнә бидәлеше буенча иң төп призды алды. Ул безнең өчен куанычлы, ни өчен дигәндә Рәсәй, бөтә Рәсәй анда Мәскәүдән һәм башка үзебезнең республиканың башкала театрларда катнашып, безнең театр гына, Сибай театры айрым бер номинациягә лайык булды. Шуңа күрә ул безнең өчен зур еңү. Без Чулпан менән филармония берлектә Батырлар данлар илем бар дигән музыкальный драма эшләп чыгардык. Аны мюзикл дип тә әйтәләр инде. Әлеге көндә быга тиклем Чулпан менән филармония берлектә ундай проектлар эшләнгәне юк, менә ниһаять ул килеп чыкты, һәм бик матур килеп чыкты. Алла бирһә, менә без 30-нчы январьда без Эфе калаһында чыгыш ясап булды менән. Һәм киләсәктә лә ошо Чулпан менән филармония берлектә булган берлектә чыгарган программалар булыр дип ышанабыз. Без битмәй киренчә без алга барабыз, без үтәбез һәм үзебезнең бина булуына тагыла алгарак китербез дигән өметтәбез. Һәм менә ошо 4 ел буе миңа иң тырышып килгән артистларга мен нык зур рәхмәтлемен. Һәм улар киләсәктә лә шул үзләренең эшләренә тугры булганнарны, үзләренең эшләрен яратканнарны, уларның үзләренә һәм гаиләләренә һаулык, бәхет, шатлык ни өчен дигәндә гаилә ул тыл бит инде. Шуңа күрә тыл нык булһа, эшләү лә күңелле. Шуңа күрә аларга тик шатлыктар гына ментәләр. Һәм Алла бирһә, бергә матурлап яңа проектлар, яңа программалар чыгарып дигән өметтә калам мин. Ил тарихын һәм туган ягыбызды өйрәнүгә Сибай кала музее зур өлеш индерә. Ошо көндәрдә бында тагыла бер шундай фәһемле сара үтте. Был юлы музейда Афганистан Республикаһында хәрби бурысын үтәгән якташ яугир интернационалистлар белән Сибай педагогия колледжында белем алучы егетләр очрашты. Кала музее директоры Альбина Ярмуллина билдәләвенчә, бундай очрашулар яшь буында тарихыбызга карата кызыксыну һәм ихтирам тәрбияләй. Сибай тарих һәм туган якты өйрәнү музей хезмәткәрләре лә үзе барган елды бына ошындай матур саралар менән узата. Сибай калаһының тарих һәм туган якты өйрәнү музее быел үзенең зур юбилеен киң билдәләп үтте. Ул 1959 елда мәктәп музее буларак Комсомол кала комитетының бер бүлмәһендә асыла. Ә инде 1991 елда Башкортстан Республикаһының музейлар селтәренә индерелә һәм тап ошо елларда каланың Таусылар проспектында урынлаша. Бүген уның фондында 10 меңдән ашу экспонат һаклана. Апрель айында без 60 яшебезне үткәрдек. Милли музейдан, тирә-як районнарның музейлары җитәкчеләре, өлкәләрдән безгә котлау хаттары килде, котлау адреслары килде инде. Бергәләп матур итеп каршы алдык юбилейда. Үзләребезнең фонddагы документларны тикшерәбез, гамәли мәкаләләр язабыз, даими республика кала гәзитләрендә бастырып барабыз инде һәм Сибай кала телевидение менән дә берлектә матур проект оештырып, үзебезнең фондтарда һаклаган коллекцияларны, фотодокументларны һәм билдәле шәхесләр турында телевизион тапшырулар сыгарабыз. Әлбәттә, унан башка фонд, экспозиция, күргәзмә эшләре җитәрлек булды. Быелгы елда патриотик тәрбия бирүдә зур өлеш индердек, күп эшләр алып бардык. Ул ватаныбыз солдаттары дигән стенд астык. Төрле музей дәресләре үткәрдек. Казаныштарга килгәндә инде безнең музей коллективы бик егәрле дип әйтәм дә була. Төрле эшне күтәреп алып сыга һәм
ышаныслы тапшырып була. Төрле проекттарды, берничә проекттарды ала бер икенче ел тормышка ашырасакбыз. Безнең билдәле рәссамнар менән, билдәле шәхестәр менән һәм дә безнең яраткан калабызга 65 еллык юбилейны айканлы, бөтә дөнья фольклориадына айканлы сараларды ла күз уңында тотып, икенче елга пландарды курдык. Музей хезмәткәрләре кала халкына Яңа ел байрамы айканлы төрле сараларда әзерләгән. Каникулдар мәлендә был тәңгәлдә фондта һакланган әйберләрдән тыш яңа күргәзмәләр менән дә танышырга була. Әлбәттә, Яңа ел байрамы ул шатлыклы мәлләрдән бере һәм музей хезмәткәрләре елдагыса ул эшкә әүдем тотына. Көздән бирле төрле саралар уйлай башлайбыз һәм быел да үзебезнең кала кешеләренә һәм килгән кунакларга ла төрле уендар, квестлар, викториналар, мультфильмдар карау оештырабыз инде. Экскурсияларда килеп гаиләһе менән, тугандары менән үтәргә мөмкин. Безнең актар залында урынлашкан совет стилендә цветеменде җыештырылган шыршыны ла күрә алаһыгыз һәм ошо көндәрдә 2 гыйнвардан 8 гыйнварга тиклем безгә килеп матур итеп, файдалы итеп ял үткәрә алаһыгыз инде. Төрле көнгә арналган саралар безнең сайтта, социаль селтәрләрдә куелган һәм үзегез хайлап таныша алаһыгыз инде шундай мәгълүмат менән. Гөлсәрия Билева, Радмир Исәнголов, Любовь Карпова, Яңлыктар хезмәте. Сибай калаһында төп шыршы байрамы. Йола буенча һәләтле балалар өчен оештырылган тантаналы Яңа ел байрамы Арыслан Мөбәрәков исемендәге театрда үтә. Һәм шыршы янына укуда, спортта, иҗади ярыштарда, җәмәгать эшләрендә уңыштарга өлгәшкән әүдем укучыларны ия. Тантаналы сарала безнең хәбәрчеләр дә катнашты. Зал уртаһында купшыкай шыршы, байрам геройдарының сагы киемдәре, булар барыһы ла сарага айрым тантана өстәй. Балалар өчен Яңа ел тамашаһын режиссер Дамир Галимов сәхнәләштергән. Бындай төп шыршы байрамына елда калабыз мәктәпләрендә белем алучы һәләтле балалар йыела. Улар укуда яхшы өлгәшкән, кала, төбәк, бөтә Рәсәй кимәлендәге олимпиадаларда һәм конкурсларда, спорт ярышларында еңү яулаган малай һәм кызлар. Төп шыршы байрамында катнашкан һәр укучы үзе өчен киләсәккә зур пландар куя. Кемдер актер буларга хыялланһа, кемдер фән өлкәһендә асыштар яһарга ынтыла. Уларның һәр кайһы буның өчен тырышлык һәм түземлек кирәк икәнлеген яхшы аңлай. Тап ошо сифаттар куелган максатка ышаныслы алга барга ярдәм итәсәк тә инде. Кала хакимияте башлыгы байрамда катнашучы укучыларга артабанда көчле ихтиярлы булып калуларын теләне. Лилия Әділбаева, Эмиль Ишбирдин, Руслан Көмешкулов, Яңлыктар өчен. Синоптиктар мәгълүматы буенча 31 декабрьдә көндез һәм Яңа ел төнендә Башкортстан биләмәһендә төньяк циклон өстенлек итә. Ошыга бәйле республикала кар явуы, елдің тизлеге секундына 18 метрга тиклем җитүе, юлларның айрым урыннарында көрт халыгы көтелә. Яңа ел төнендә -2, -8, гыйнварның 1-дә 0-2 градус була дип белдерделәр баш гидрометеодәктә. Хәзер республика яңлыктары хакында кыскасы. Башкортстанда күп баллы 50 хатын-кыз әсәлек данын медалын алды. Награда менән бергә Аксалата премия тапшырылды. Медал 1992 елда булдырылган. Ошо вакыт эсендә уга 8000дән ашу әсә лайык булды. Быел 300 хатын-кыз медал менән бүләкләнде. Республикала бөтәһе 46 меңдән ашу күп баллы әсә исәпләнә. Башкортстандан 114 укучы Мәскәүгә Яңа ел байрамына Кремль шыршыһына барды. Быел да илдең баш калаһына уку алдынгылары төрле олимпиада һәм ярыштарда, иҗади конкурсларда еңүчеләр, ишле һәм аз тәэмин ителгән гаиләләрдән, хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләреннән балалар сакырылды. 25 декабрьдә улар өчен шыршы байрамыннан тыш баш каланың истәлекле урындары буйлап экскурсия оештырылды.
Башкортстандың баш қалаһы беренче тапкыр 17 яшькәсә юниорлар йыелма командаларының 5 милләт хоккей турнирын кабул итә. Ярыштар Өфе аренала 2020 елның 5-9 февралендә узгарыла. Ярышка Финляндия, Швеция, Чехия һәм Америка Кушма Штаттары командаларының килүе көтелә. Уеннарның барышын YouTube каналында һәм Рәсәйнең хоккей федерациясе сайтында күзәтеп барырга мөмкин. Ошының менән яңлыктар сыгарылышы тамам. Студияла мин Лилия Элбаев.